stvar, da na primjer kad bi deca išla na gimnastiku, ples, atletiku, pa tek onda se opredeljivala za druge sportove, oni bi imali mnogo bolju koordinaciju, mnogo bi bili uspešniji u tim sportovima. Jer evo, na primjer, ja sam trenirao veslanje. Veslanje jeste sport koji ide na snagu, ali tebi u onom čamcu ti pokrećeš i noge i ruke. Bio sam na par časa. Znači, tebi je potrebna dobar balans tela, dobra koordinacija, a to sve polazi iz mozga. Tako to dobiješ na bazičnim sportovima, jer ti mozak razvijaš kroz koordinaciju. Pa mozak ti je najbitniji za bilo šta, tako da, vidi, ja te ozbiljno zovem. Ne zvezam se ozbiljno. Ne, ali baš ti mislim, da li si se sad pripremao za ovu emisiju Nisam konkretno ili emisiju podcast, ali mi je drago, razumeš da, eto, oduševio si me sad. Ne samo zbog plesa, nego pristup uopšte što imaš. To je to, kako ti shvataš, bi ja volio svi drugi da shvati, tome težimo. I evo sad smo dovo posle... To ti je poenta priče zašto sam te pozvao. Zato što ja želim da ovo ispričamo, zato što ja smatram da je to bitno. Sad se vraćam, znaš, sad idemo u suštinu. Sad. Da. Ajde sad krenemo, ne u takmičarski, ali taj neki deo da se nadovežemo na ovu prvu priču i da pređemo na takmičarski deo, interesuje me koji je to uzrast kada treba da se dođe na ples? Pa nema pravila, mene kao roditelji zovu, ja sam bio poznat po tome što sam super radio s decom, jer sam bio odličan animator. U tim ranim uzrastima deca više se svodi na animaciju, nego što ti možeš stvarno da ih, znaš, ako ti dete upišeš od 3 godine, to je okej. I meni, mislim da pre toga je naravno besmisleno, ali da kažeš od 4. godine je meni neki, da kažem, okej početak. I opet se tu više svodi da kroz igru, muziku, zabavu, te neke logičke igrice, deca počinju da savladavaju i ulaze u ples, da savladavaju osnove plesa. Ne možeš ti njima tad pričati o pravilima, niti ih trebaš opterećivati jer se oni razvijaju. I to je isto greška trenera, što odmah hoće da napravi od njih profesionalce koji trebaju da budu tamo sa 18 godina. Tako da 4. godina je okej, baš zbog tog razvoja vežbi, koordinacije, samog tela, mozga koji se priprema da uvežbava stvari, da usvaja stvari, baš ono što si malo pre pričao. Tako da je 4. godina, 3. nije po meni, malo je rano, ali 4. je već dete, mada deco danas, evo ovaj moj s kompjuterom već zna da se snalazi. Moja una bato pušta YouTube. Pa to, sve svajpuj, sve zna, ne, skip, sve zna sa godinom 9 mjeseci. Una, brate, zna da preskoči reklamu na YouTube. Da, to ti kažem, skip, show, tako da ne znam, ajde, neću da pričam, ali kažem, ajde, 4. godine, okej, od 4. do 6. da se oni upoznaju kroz te neke kolektivne igrice, koordinaciju, više da se ne opterećuju da moraju na muziku da imaju određena pravila, nego da kroz muziku oslobađaju telo. Onda posle krećeš od 6. godine da ih učiš nekim osnovama do 8. od 8. već možda ih ubaciš ako su zaslužili i ako su naravno imaju predispozicije u taj takmičarski proces isto. Poenta je da sport ne prepoznaje državna prvenstva na kategorijama pionirske kategorije, mlađih omladinaca i omladinaca. Tek znači državna prvenstva faktički imaš od omladinaca, starih omladinaca i tih seniora. Sve pre toga nije neozbiljno, ali nije humano da dete teraš da ima taj drill, da ono mora, nemaš evropska ni svetska prvenstva za te male kategorije. Tako da do tog uzrasta negde od 12 godina ti dete uči šta je disciplina, šta su to obaveze, kako mora da ima redovnost na treninzima da bi se nešto savladalo. Najteže da dete nateraš da sam ima inicijativu, to je da mu probudi želju da poželi da mimo trenera dođe u salu da nešto uvežba. Kad do toga dođeš, znači da si već iskreirao takmičara. Tako da bi ja taj proces što više produžio, gde deci nemaš neka preterana pravila, jer će ih to ugušiti. Da oni faktički dolaze iz ljubavi. I da istražuju, ali da ih učiš da moraju da budu disciplinovani, odgovorni i redovni. Onda nakon toga kad se desi da dete samo iskaže želju, mislim nikad se ne desi da imaš vremena toliko da dopustiš, ali bilo idealno da on sam iskaže želju i treneru kad ja mogu da dođem da to malo uvežbam, ti znaš da si to jednog takmičara oformio. I onda on ostane inficiran i čeka svoj trenutak koji treba da se desi, što kažem u seniorskoj kategoriji. Tako da moj odgovor bi ti bio najranije 4. godina i upravo gimnastika, ples. Iako dete želi poslije da se bavi nečim drugim, mnogo lakše će da savlada, uđe u bilo koju priču. I ono što je isto jako bitno u plesu, ja sad pričam, ja sam bio prvak 8 puta za te latinoameričke standardne plesove, to je sportski ples. Znači sportski ples ima latinoamerički standardni plesove kao disciplinu, ima moderne stilove. Znači jedno i drugo su sportski ples, ali je, kao što sam rekao, podeljena ta 3, da kažem, drugačija dela.
I ono što je bitno, ako se bavi ovim delom sportskog plesa kojim sam se ja bavio, mada kod mene u plesnoj školi ima sve, ali ako se bavi latinoameričkim i standardnim plesovima, tu se dečaci i devojčice uče jednom bontonu, gde uvažavaju drugi pol, gde dečak na neki način zna kako da tretira žensku osobu u životu i mislim da su to isto prednosti kako za kulturu, tako i za vaspitanje o uvažavanju, o tom kolektivnom pripadanju. Deca nauče da sa oba pola budu Sad sam se setio kad to pričaš, zaboravio sam kako se zove taj film sa Antonijom